ሰውየው ገሎት ሄደ እና እኔ እንደ ልማዴ ሁሌ ሰላም አለይኩም ምናምን እለዋለሁ ሰውየው ኦኬ እንደ ልማዴ ሰላም አለይኩም ጊፍት ይሰጠኛል ምናምን አንዳንድ ቀን ምናምን እና ሰላም አለይኩም ልለው ሳት ደም ተረጫጭቷል መኝታ ቤት ውስጥ የእውነቴን እኮ ነው የምላችሁ እኔ መሰለኝ ቪላ ነው ቤቱ በጣም ባለሀብቶች ናቸው የመሰለኝ ደም አስተፍቶት ምናምን ነው ለሳይ ፓንት አለበሰም ራቁቱን ነው ሰውየው የእውነት ራቁቱን እና ተኝቷል ሜዳ ላይ አልጋው ጋር ማለት ነው ደም ተረጫጭቷል ለካ ታርዶ እንዲህ ብዙ ተፋረጋግጧል እና ደሙ ተረጫጭቷል እኔ መጭ አልጋ ልብስ አስቼ ሸፍኜው በቃ አስመለሰኝ ደሙን ሳየው ምናምን እና ብዬ ጮህ እና አረበኛ አልችልም ነበር ሚስተር ፉአድ ሞት ብዬ ጮህኩኝ within 5 minutes የምሬን ነው የምላችሁ እውነት 5 ደቂቃ ባልሞላ የሳውዲ ፖሊሶች መጡ አይኔን በጨርቅ ታሰርኩ እጄን በሰንሰለት ታሰርኩ እግሬ በሰንሰለት ታሰረ ቀጥታ መኪና ውስጥ ነው የከተቱ እሌኒ የምትባል አክስት ነበረችኝ ቤሩት መኪና ውስጥ ከመግባቴ ስልኬ ከመወሰዱ በፊት ደውዬላት አይኔን አስረውኝ አይኔን አስረው ሊወስዱኝ ነው ወደ እስር ቤት ብዬ እያልኳት ፖሊሷ ሴቷ ፖሊስ ስልኬን ነጠቀች በቃ የመጨረሻ ወሬ ያወራሁት ከአክስቴ ጋር ነው ቤሩት ካለችው አክስቴ ጋር የእውነት እኮ ነው የምላችሁ በስማም ያ ቀን ግን አለፈ ልጅ ነኝ ታውቂያለሽ በጣም ትንሽ ልጅ ነኝ ማለት ልጅ ነኝ አላውቅም ምንም ነገር አላውቅምና ከዛ ቀን ጀምሮ ድብደባ ተጀመረ ይደበድቡኝ ነበር ብታይ ይረግጡኛል ውሃ ይደፉብኛል አብሬው ተኝቼ የገደልኩት ነው የመሰላቸው እና ታውቂያለሽ ዱዳ ሆንኩኝ ይሄ አፌ ደረቀ ሳውዲ ውስጥ ከገደልሽ ትገደያለሽ ምንም ምህረት የለም የሰረቀ እጁ ይቆረጣል እና ይደበድቡኛል ይጎትቱኛል ሰው ፊቱ ይቀየራል እኔ አውሬ ነበር መስለው ጸጉሬ ላጭተውኝ አውሬ ነበር መስለው እግዚአብሔር ግን እቺን ቀን ስላየልኝ እውነት ወጣሁና በጣም ነበር የሚያሰቃዩ በጣም ከዛ የሆነ ቀን ስሜ ተጠራና እኔ ደግሞ ሊያስወጡኝ መስሎኝ አቤት ስል እንትን አለ ይሄ ዝንዛና የሚባል አለ ጉርጓድ ውስጥ እስር ቤት ማለት እውነቱን እንድታወጪ የማሰቃያ ቦታ እዛው ውስጥ ከተቱኝ መስኮት የለም አረብ ሀገር ካለ ኤሲ ካለ መብራት መስኮት የለም ቀዳዳ የለም ዝንዛና ውስጥ ማለት ነው ገባሁኝ እዛ ውስጥ ታምኑ ባታምኑ የወር አበባዬን አይቻለሁ አንድ ልብስ እንደዚህ ቶብ አለ እስር ቤት ውስጥ እስር ቤት ካያችሁ አሩ ነው እንደዚህ አይነት ቀሚስ ቶብ እሱን ሰጡኝ ታንቀሽ እንዳትሞቺ ትርፍ ልብስ ይወሰዳል 1 ወር ከ8 ቀን እዛ ውስጥ ፔሪዴን መጣ የሚበላ ነገር እንዲህ ነው እንደውሻ የሚወረጉሩልሽ ሻተር ነው ጉርጓድ ውስጥ ነው የተከተትኩት እና በጣም ስቃይ ነበረ ብታዩ መጮህ ማልቀስ በቃ ፈጣሪ እውነት በጣም ነበረ መጮህና ቀኔን ነበረ መጠብቀው ልታረድ ቀኔን ያው አንዳንድ ነገር እስኪያረጋግጡና አብደላ የሚባል ታስታውሱ እንደሆነ የሳውዲው ንጉስ መለስ ዜናዊ እንደሞታ አካባቢ የነሱም ንጉስ ታሞ ነበርና ራህማ ይደረጋል በየእስር ቤቱ የታሰሩ ሰዎች ምህረት ይደረጋል ልብስ ይሰጣል ምናምንና አበሾች ከውጭ ለካ የታሰርኩበት ግራውንድ ውስጥ በሩ ላይ ሀበሻ ነፍሰ ገዳይ ምናምን ተብሎ ታሪኬ ተጽፏል የእውነቴን ነው የምላችሁ እኔ አይታየኝም ከውጭ ተጽፏል በፓርከርና አረበኛ የሚያነቡ እዛ የታሰሩ አበሾች ዛሬ ጩሂ በይ አበሻ ነሽ እዛ ውስጥ ተና አረባ አጀሲው ከነምች በረደለ አጀስተ ጀዳኒቲን ከን ደረራ ቱራን ጀቹላ አፋሼ ከኖረ ደጌተኒፊ ወሪን ደጌኒፍ ጋሩ ሴናን ኩ ዱጋ ረቢ አዑዝ ቢላህ ፊልም ወይን ፈካት አና ከዋኡ ፊክ ያዲ والله ከስቂ የነሱዳት والله ከስቂ የነሱዳት ከመዳ ይቹዳ አረባ ከነ ከሰ ወሱዲ ከሰ ተምን እንጅሩ ነማ አጀስተና አጀፈሙ ሙጫን ኩንጀቹዳ ኢሲኒ አጀፍ ነምች በረደለዱ ነምች በረደለዱ መስሪ አጀሴ ከመታ ሰራይ ሶፍ ጀቹዳ አክሲን ዱበተራ ጅርቶ ጀቹ መስሪ አጀስቴ ብራዴምቲ አንቲ ኦልባኔ ኢትኦሴኔ ኢትም ኦልባኑ ኢትኦሴኑ ሰኒዳን ነምች ቱቁ ሰኒ ኢሻራ ረካ ቂሱማፍ ጀቻ ከን ሙርቴ ዱአረ ሙርቴ ሰኒ ረቢን ገሮቺ ሲባሰ ጀቹዳ ዱጋ ረቢ ዋን ቀልቢ ነመጨብሱ أمسين أكوان كيس دبرتي وما تفكّدوا قروسي هر لجيفتو كان رتي والله ميركي سنقال جانا كواهر ونكوا أماتي متي بردوريتي وقاودي كاتو كاكو لكسدورا هدوسي صداچيس دوغا ربي مالي دافسيني فكّاتي جولتين ونتوكو إلا أبا فدي هاتو من كيس جيتو في دني حركة كيساني اتنترينا
harka keessanii fiiddanii ittiin tariina. Amma isiin daqiiqa 5 keessa waan daqiiqa 5 keessa hin darretti miila kiyya, harka kiyya, ija kiyya hidhanii naan bahanii jetti. Zalaalaa jechuun barbee hidhaa isa akiraa jechuu isa akiraa murtee du'aa achitti eeggatte jechuudha. Achi keessatti nyaanni azabni achi keessatti azaba waa addaati. Ati dalaguu baadhu hanga dhugaan kan kee bahutti adabbii ciccimaa si adaban jechuudha. Achi keessatti waan fokkisa. Sila amma booda ol deebi akka namaatti si ijjanni si taasisu si adaban jechuudha. Dhugaa bageen intala sana rabbi lubbuu isii oolche. Yeroo osoo namni sababa ta'uu fi didee osoo haqni isii bahuu fi didee isii hadha duutee seenaa isii kanallee hin dhageenyu isii achi buutee dhabamtee jirti. Kanaaf warri keessaa fuuyyuu mana ijoollee daladdan takka mana nama guddaa daladdan lama nama fayyaa hin qabne mana daladdan sadii yoo inni waate fiiddanii harka keessanii ittiin tarina. Fiiddanii harka keessanii ittiin tarina. Inni katare sun taree jira. Garuu atiin jirtu kun jireenya isa dhabsiisa uummanni adiin kun jechuudha. Qoosaa hin beeku waan ta'eef. Uummanni qoosaa hin beeku waan ta'eef kanaaf of eeggannoo jabeessa. Dhugaa rabbi isin haa eegu. Wallaahi rabbummaa warra nagaan biyya keenya galu nu haa taasisu. Wallaahi sababa akkanaa kana rabbiin nama haa oolchu. Laal barbeenuu jijjiirama abbaan mana lubbuu keenya dhabuuf hin baane. Jijjiiramni sun si hafe jechuudha. Jijjiiramni ati xiyyeeffattee baatee sun si hafe nagaan galu wanni caalu hin jiru jechuudha biyya namaa kana keessatti. Haqa malee yoo lubbuu kan kee baasan intala tana silaa osoo rabbiin sababa godhuufii baate silaa yoo tana achi buute si dhabamte namuu irraafate maatii siituu irraafatame jechuudha. Kanaaf namni mana ijoollee daladdan mana amma durallee mucaan takka jechuudha dhugaa rabbi. Ijoollee mateenna ilmoon lafa dhoofteetiin ilmoo ofumaa miidhamte. Kesiin bira hin tarre kesiin harka ofiitiin waan goone mucaa fiiddee harka ofiitiin qabatte jechuudha. Ilmoodhaan guddistiin rifatti ijoolleen teen akka raba kana nama waatee callisanii amma rabni barbe yoo waataatti callise si ilaalanii barbe si sawwaran fa'a suuraa fa'a si kaasan viidiyoo fa'a si waraaban harkaa sitti fiigan jechuudha. Mucattiin addee daa'ima harkaan qabatti miidhama manarra arge achi booda shaaraan gixxiim godhee harka sii irra bahe jechuudha. Daa'imni gaafa mana yaalaa geessanii duute mucaa sana haga qoratanii. Qorannoo jajjaboo irra gaggeessanii akkasuma ammoo jechuudha. Kaameraan hin jiraadhaaf kaameraa sanidhaaf. Kaameraan mana keessa hin jiraadhaaf akkamii akka taate mucaa sun nagaa baate malee silaa irraa mormarraa darbanii ajjeesan jechuudha. Kanaaf uummanni arabaa kun wallahi yoo ati waa taate sirrumaatti fagaatanii si ilaalan jechuudha. Hanga feete ati du'uu miti inshaalla yoo duuti isaa hajaatti sitti hin qabu haga feete waan garuu isa irraa of eegan waan dhufu waan beekaniif. Kanaaf fiiddanii itti of hin tarina. Nu akka keenya nu uummanni keenya garaa laafa wallahi ati waa taatanii fiigeetuma sirra lafa dhaa jechuudha. Akka namni irraa of siqufatu yookiin irraa of akkas irraa of qaqqabu kan hin beeknu jechuun amanumaa fi aadaan itti guddanillee biyyi itti guddannillee namni waa ta'ee namni nama hin laalu yeroo ammaa kana malee yeroo durii akkaataan itti guddan akkaataa akkasiisanii jechuudha. Akkaataa ilmuun kabajaa yaani namni nama rifatu san beeknan isa ammoo kana hin beekan jechuudha. Kanaaf rabbii warra nagaan biyya fiitii bahee nagaahumaan galu rabbi nu aadaa anna sodaachisa waan hin beeku dhugaa rabbi na sodaachisa hin beeku miira keessa nagaan jira wallaahi akkana kanaa yoo dhaguun sodaadha baay'ee tokko jechuudha. Maaliidhaaf carraan nu qabnu beektaa xiqqishoodha. Hireen nu qabnu xiqqishoodha. Hiree xiqqishoo tanatti yoo karaa nu hambifatan hedduu ulfaata dhugaa rabbi musiibaa akkana wallahi waa akkana irraa rabbiin najaanu haa baasu hunda kennaa yoo rabbi isin haa tattaru ijoollee teenna of eeggadhaa isinillee haga rabbi isin laafise.